Normal kan yam kana dia content yang ka roina gwasme ka no online TV channel. To kon clarity pai break banaling ka no online TV. Kan kono ni ami jira ami jidit kan online TV channel go region wo gender subscribe ki dere notification bell dere je trying community ga mishi bereda sho mala shube kiji gwas dan pai larich. Ka to kon kalati gor kan liang ki gor kan chobloan gwa. Bande ngajen wo kajen gwasame South Sudan tere kor kan ire kona shujan tamma kanware so dupin kon dongde nadin kebeke kan ban ladane gwada me jo balat kenyam teke wutada mishelar no jane shagong makwache jamu kanin kiche jamu ka thane so ban jo me ban jelin kel ere lar kaname an wana kamilat kon gwasame teke wutat ka mishale general Paromi jan wutat ka ki wutchelo mitere wi kamala kala kanidin content nyenka nwari ka fangak roi chalat gwaseme jananena jani che gog ma quite tut la ma quite tut jani che kam tana wero rei wi ka fangak ka tana wero to che kame lo jan ba mal ga baga yapin che jo ma che jalat so jani ma quite ba mal ga wi yapin che uda mo che jalat la general Paromi general Paromi ramkel mangat ke uda shal ke me Johnson ulun la Ramadan la kwera gwelek force so many ponam Paromi bo general dung agwelek so che jo mo che jalat bi goro bi ko lat gwadan bi latinen no mone lero gwad men ban writing no kwije jen bor re wika ka pangak te gadu dong de kan konanga rudan dial channeling no sha fangak chaje yuan ma chinaren wire fangak ki chana ju de je terling ne ku ka social media ka jang kan dial content nyer kanware ka tok de jejen bore wi ka fangak kan karodian bar ki kan kare da long ka teka tekare rop gwadana teke pon ki ka pomba no ku ko re tok pan chinar la jok ko she de Uganda RSF mani de ni SSPDF kan dial chikan ka wo Jason Bor biya ko ngajir gwan wo me panan shalat no shete ke ne ri chi defect a tok pan ka jo dan shalat ke jo no chi SSPDF te ka tan ti chi tai ki ti chi defect do kan kon detail to man kan je ka no warga yo dan shana kwen karwa de jen mutano ne kan president kan release panin biangach jejen bor kan roda varfa re wika fangak la new fangak ngane yen wo katin dunore ruwa banan tigitin chibbe kuma chebe tin manre ngal be chebe boktin ano shenga moda me bogre ngal la ringal bog ko fangak ko ngejen wo teke da ki telejen so nime mu gwadu ina ngaj bar gwadu to jen chire ngal cha boktin la janga jen dong badu pin kar Fiji so la kanabel amani kuma SSPD abo ano kan fangak alaw nu fangak kan kef ke leo ki all fangak sorry nu fangak kapum so bidin ko ran shanen roi ketin no teneshop ka kapum he wi region la wi bonar andaro ro wi yer ko jene vero pen long ki Georgia enjen so china de ten ko tina ko na ring gwam din ba ko tukten so kan go woni am kan de na go lek for scale ke de ni jane so jo agole force ba la sholo ke termo kan rodierek so jo me jo de na ngai kamadan le roda le radio do gwal men banaling kwikir ma yadit so tem banaling kwide kir ma yadit mugi content kon le dare doran katibe bay ba mu kon linga na gwazame ano alajan ko ne ka ko promote kama ka gorto didalong chigo job ko na kwena wajen cheut mi wud jang mishale gir nok ring tik je promote karang lieutenant general ka chuda kam kombo kom che chale kom gwadran shal ka deputy director general of the General Intelligence Bureau mishale GIB ka National Security Service ala GIB ke General Intelligence Bureau me kan ler ka national security bar ko la mishala external lo te karar shikandare ya national security service na natin te karar let ka kel ke dich no security
group me lakan tin kon lat ko lakan ga welling bukan ko bunung re na do no shana makan mun sha kalat so jen dan te tenan nan gudame so mun kire ma ya di da la jen mo jane ke mo ka gorto malum men jegut ke reason we kwa de power to ni wan cheka kwanya longa cheka mo ko gor especially te tan wore mo ko mo de ko na kan wore so la ya promote mi na kan wore baram me ram ke bom te ka kan ni content lat la security agent ke security service re which kaso Sudan ala kajang ko la kan warwiya lingol dan tekaten ke gol counter right katen so becoming all this information bekan ko longo ko nang wagan no na security so mute ram ka ko bekan you cap so ke mo yadi che wudo mo che je promote kujumo men biya ko langaj to kon ka situation mo be ke jan gwasa me mo gor kono de ne let kel lere jo gwada me madan kon ware shambu jentana mo so madan mo pena mo mad mo pena jane mad mo pena dar nyir ana kana tel ta anshal ke tel diel mire kon ke diel ke karan lo kana de kon pot lo de bi pot ke nin ti diality tin kwaran kwa ga distract ne kon dial kon mo ga yo na ga ne kun mitikan ke diel sha ga de kok ba doran ba de so madamo ke manori miti tendera gwalan ko de kon gat ter de kon joj ban mitel kon mat tel drum de kon gon ter de kon joj ke ja so jo gorno de ko ye man were gwana jan ana chana chonkel ala kel kon ko la nuere ne kon ko kon kel but mu ko no ka kel mu de kon kul rule ke ban ya pinin gol dan kon wadde pinten ka jan go dan tik dan teten che gorno brand che karwada bijal karwada bin lel kala dodian muti ka power goro bi wakana biya siang biya kul tukel che mutu on tamare dwaran kana ser ka fanga kamayam all these places gor ken unity dan che gwano ba ko ne kelkeli ba kanti mo ba jama ka ba ko ne ba kanti mo mag ba ko ne because this is what is happening right now re dwaran medan na se shwana joitin metam ji na nyo guru ka buri bi the same thing goes ka fanga wuka na jo ka pom no da kor jatin ko gwad ni kana kon to kor jatin anta gor kan do mo do ka waka ko be ka je ko in a country mi kan daro country me country so we country me hostile countries ki dor mi shimar kel ga kirmi yadi they will make sure no bekan gwal mo bekan bukarena especially akuba mun bishop tin tama shankan SSPD afkan ga chubden bekan gorno bekan bukarena ana gwada rin watan gorgana bekan touch ke bekan tap karenal jona na gorde nya yakel an ban yo jigala radian chuju poro jeno jen be subscribe gatemal bye bye